nere mala ke nyam ka nas diala content barwan lingwasame an wala shanya dangaro badeka pairo ron kine dangaro di dangaro de diich barudan palpin ka liang ruwa sintin konelat kurudin rai wich ka South Sudan te kon ke some breaking report banaling are kuma ka kirmi yadit tandien go ka ko de kalin ko kum South Sudan tam ke kuma kirmi yadi re ke juba pene ke tole de kon larano no ko tin kon lat kurudin ke be so ke this report ban full detail katin kon sharen lat ban kalin kel ka duobadan and chakanun kaja to kon kala dang want to be kon kaling are report kaneme gore jano mi jira me jidit gwasem kan online tv channel dang jan changan yam ko bi channel me bi je gore jano der channel der je support der subscribe ki der notification bell der je twan ko mi chate kala mi ci bare da chamala shi bekeji bana report an yam bana jeli gwaseme te karam kel mila former finance key minister mitrai wika South Sudan jen jaja kep gwam mi choro da kwaltin ka yutung wan ti cha kwal karoda kel waja kep ka Uganda border dorachal ke numali abana jeling kamanan choda lat eroda ban right ka kwer ke shift mishanak dorachal ke tonyis ka wejanin winimi chanak ban jeling dobda nakaje anyo gwazi me bukora ka kwiwut ke mi wa mila police mo dong chibide je bat chabat ka kora dan chwa je ga lo liu kwala o jikre ya yir enona ban right ka kwi man chal ke mental health issue tin kon lat ko rodien kan lu to report ti jamo re ler kan mem bu kon lingane ani nyaa je ni ko ken ban shu ko tin kon de kon ke ling gwazi me jawan yaman ban kwen a breaking report okay de week here take a former finance minister me pai watch ramate yopinde ka South Sudan ajen chaje yen ka Uganda border ran South Sudanese ano en uda mo yanja ka border kanumli ka South Sudan Uganda border uda mo shwale Dr. Bak Barnabachol ramangake la rwale na ka social media ko la lat keno ken shi ka corruption jikana lat but kemen chikulo to gwasame tiang ka Friday night ka were ka Friday night chala do ne she security force she can wudi shalke Dr. Bak Barnabachol mila former finance minister mi pai we ka koninten pai we charoda bar ajene nguga border we ka Uganda and then charge o kebe security ka report dana cha non gwaseme take a security officer mi che kapchong ka border tabje chong ka tabadek 8 p.m. katuk tiang jen ajene we alo ngoge border ki dung South Sudan kene Uganda nana me jen guda me Michel Dr. Banaba kene we ka do budi jel ne dial kaje no je ka do mi chapel te ka do mi chapel meten gwada mo la men ro chapel men border ro chapel je ro da mo ke boda ki motorcycle mi che gwane che mo ke yotung wan che yotung wan che ga yor pincha kam commercial motorcycle Ramadan and men ke jinya ga den kona gat ke motorcycle re wichim ginemi che gwan motor mo che mo ke yotung wan kan you to che ka kam che jogo no ngung ne border awa ka Uganda kwamen da nan ci to kwan je lamit gujbe men gwada wa captain no a pay yoni shop de cha kep ka jamo men youth kono corruption and dire wi ka South Sudan te ka jam ala security force and chude me gana kep kala do nena yuri akap ka doctor me wud jang mishal Dr. Bak Barnabachol ne cha kep ka yuri shop ke $30,000 yuri shop ke kin jandang jok $, $30,000 kana yuri shop ke 27 million South Sudanese pound cha kep ka je ke video me cha tur kana tur ya kana kwak dia la to you know yung woda kan tup kana kam kume ka jodan chalat $30,000 cha kep ka je ga border ke 27 million South Sudanese pound former minister of finance mude me chora ko kwal mude kon ko woni am ko abantin leruden banaka which agwa ajen bi ya ke bo cha yo ya ke
cha video ni cha ka share online ka cha tur ni cha ka share online and would shall Dr. Banaba chalat ketijin kanumali gwadan torga jetin a police officer tin when a mo gwada ka ko jetin aramilla minister finance minister mo akep ko bodo kwala roda ka Juba we ka Uganda mi kone de kon gaje long gaj mi di long ko rami la kwer mi dit bara roda ka yo kanedin kon te gwa shuer ndi de kon ko le reje mi ko la min ni let kanamo jelar ke jeno chui na de long re ko sozran ko ne ti kane kon kwarim so Sudanese kwa kale cham nyan je cha chu kep tiaka so chana na min guch ajen chaje ke wa be ni ka ba dio je tikane ke board kerium something like that low let she jen chala do dio je no chetet ke Japan ka motorcycle go dana garga jetin chen mi chala do chi choke chikatul not yet can confirm but should watch a tool ke be ni ka chana no tiken kerium so chana man dana to chana min ngai gwazum gwade dana ba wudu shalga me Dr. Chol ba kula kef you know ala wuda mem chal Dr. Bana bayene jen paye kwer paye jitu ka chankele payo che jen chaje wut akirim yadit and then shwe kwak di al chugutu cho kamra madana la men pay la rich ala finance minister men pay kwany ko woy kene je kir and then chara den chai lat gozde chara mo chala gozde mo and then cho kwak di al cho kam cho position cho kam ko ne chawuji president selbe kem yadi jen che teka finance minister ka pedang diokoro den 3 months te kwarka within those 3 months che lada ma lada shelat anyok jen che ko ro jela kwar ne ka ron kin dang ro jen dang ro de diok wona ka ron kin dang ro jen dang ro dum wan la gas ron kin dang ro jen dang ro diok pay wadak wona ka ron kin dang ro jen dang ro dum wan ka pay diok so menen kon gapo mo ko la yuru chopo de che kwalo before ka na kwan ko ne me pay kwan gwada me ka jen 3 months pay we ba kulu wo chara den ko lat gosde so mi kone jena waram di bom mi che gwar te togne ka Juba University no barayna murai kone chawdo mo chaje kep ka kan yuru kone channeling $30,000 ya kep ke je won jaga mi Dr. Maka former minister of finance ma pay wi ken ndang joko kirmi yadit ka shawano bara roda ka yuti $27 million I mean 27 million South Sudanese pound te cha kep ke je kel ka jeno te ka bot go jeno sure dong je tol diawo bachan na men ben ngaj ajen chi cha yen karwade ko yi kon diala ngaj cha goro bane te kon la chuer ka chi korap ba ka kebre wiki Juba a chi ka jang karo dien right now kap ko me bo we ne kan Nuer bat ne re kap ke nyam goro ba kon kem ni ne kon la jang bi ko kula we kan ne kon la Nuer shit kan Nuer wew ke information da na shiben bachan na meling before kanu re shalga Dr. Bana Bala former finance minister pai kabane ka yo diality ka konin ten pai we joge changi ci kon dial ngaje no ci te some official but jang ya kep anona former bang of South Sudan governor Moses Makudeng mangwak cha yen jare which ka Juba right now former finance minister Marial Dong rin up ante atir cha kebo jare which ka Juba bo senior intelligence officer wuri shalga major general Manasa Macharbol cha kebo jare which ka Juba Ramro DNA former petroleum under secretary Denglwal Wall cha kebo jare wike Juba kajen gude mem wa kepko border la former finance minister no ne di alti ne kon yopindia kene ti kene content yarka South Sudan kaga shi man kirmi yadit dio there's something there mi shi kirmi yadit da wujek mi bejbej mi kaben janken ka jamo nobody know what is happening there Canada Kapati ka very important people ka kir kama ka position did ko don't be which bukari aleka but instead gul can go you to work ka ko can know they will not be there for long so right now mi yan kana gwege jeno re which ka Juba ka kum kir mi yadi te jek lat ka rodien so question one na Canada chi corruption di kan lati mi cha kula no can all this minister tin let ka finance mi cha ku cap e ka corruption ka New Geno Bane dial ko ken ba kepotin content chatting charging rate ton. The answer is yes. But name again the beginning. Gen took to dial to kem yadi nija. Kir gen charge gul yarawun. Kir guye jenu der micharan kwan ba mungu apajelet. Bane ti chikana jigala game. Chikana jigala game.
ngara ken ku wikir mi yadit so bel kon dial kir mi yadit ko jaram dan la odo la ja tube mi cha odo be jetub and then ba dor ba jo lat be dor ba chu jiak jen nyon ku wide ko be jeno kana gwartel mi to ka jen en kir an economic challenge today ka South Sudan ne kan tikti cha kap de kan tana tia bala ne wona kan werwe so this is something me de kan ngaje no kan tira ro da bare ki juba a gen problem da na bi je chana raje ne South Sudan ka kor gwan bar shi economic je kan yare kan this top government official la senior official ya captain intama ne de ti ba ga ko nan ka court ba ko look ba go de kon yutin ba ko la da kir yadi so ngai kone ala ku ngwana she woni al ka South Sudan nyok cha salary cha ga tum ngai kon diala cha you salary te la kam kan kon la civil servant chicken you can igen gijak ngai kone weche je ke te inflation ke te ke tel dak ngwana dak kwagne ko wodi cine ti kan kume kana kap tel you to wear yo wona kan ka pok kan ken mede ram kel mela minister of finance former minister of finance mede you to chop $30,000 der ka gujen der ka smuggle outside of South Sudan nang ga Uganda kan 27 million South Sudanese pound mede ka nang ka you to kula tonu tincha nang rarun kula la you to chop kede kwana pele you wa kap ga kelde ka you den ko ni kula nang rar ka shi mana kan man kan ne dial ko ken ka you to chop kede ka jaga kane so again akan you ten kontin be kaliat ke South Sudanese petroleum malat kona no kai ka wata kona shi ko wutin ka kan to cham kan ka do ba je ka mon menen kona kaman ajan menen yana tama a can ani South Sudan te je ko tele real ba we yu tele ka a te ga wun mi shirwa je jana na a jana South Sudan te tele je yu ka tin but manage malaria ko te ram ku ka manage but when you look at it no chale manage malaria no me corruption pure corruption mangai ke kirim ya dit point so me ya ko tu kan tama kabaka dara kan shi wuce wani am de we dara wani am we ba wani am ko shanga je no corruption jatin la toksoni ko ni kora ba ko wuce wani ka top government official wani ka kan tishal ka tin la kwarshi ka vice president kan dial all the government tin kontin ti you to ka pinjen kan it ko ni bikirim ya dit ba deal ka so right now I'm link on me agenda na show a lot again the beginning of ba corruption ba ne ko ni kora ba ga deal cap based on tin ko ni kan ga ya so gwen je na ba to kan jang de ya cap ba we ni pin ne ka this low class level in kono kula benefit no so ne dialti ba ga cap ba kon link ka gwaten be so nam de la report mu ka kon dialan go no ko akem ne finance ministry ka yuri chop de ti ko de ne citizen kon ko ala user kan so na me kel mu de kon dialan wana ka report da dien cha shif nakre which ka ton is na me dorjani ton is county local ship mishale a declaration wala wa cha janak gwada na ka jetin na ka je ka war te ke chure ban ti chaok cha bkap ka kanan kan dit o kan dit nan kan ka bom dar muti ka jen wuda me wuda kwera mone chala do shure kan ka tawal ke 11 pm ka war dor mishale wood coach village ke report mi chalat police ni ken kani ka war shi kan churo ben sha det cha ke ko bom kan ho lo nan kan ka jenem kan mi sha ma cha je lingo doi ka ma doi kan kana den chi wuda mo la kwer mo charo chu yudre duara ko ti ka dor dan kap ka men nan ko ken ko lo we wa chwa nyurika lar shi te ne di sharel ko re ti bi lip bi wi be kan lip gwa dan betin wa me jen be rar che tok chayu nak kanedin kontin nan ka dit kana hokre duar mone wa michi kana plan already you know no she police inspector un mishala dud ma jog dud chala do ne me very shocking kana diala kontin ngai ka kwar kwala no ne me wa kana ga me no kwar me la kwar wich no me dong te ka gang ki gang ka ke shift Connecting contil la ordinary people who de ka kula gang wa nan point kwar point so at some point ke jodan chalat maybe connecting ai ka kwarwon ko ngai kona kwar ta mishi ka corrupt kan kwar wan long rudian especially jang tin kon lade wa kwar la ran power ta jala ja use be misuse and then what will happen be sure to bikan mandan ti gibi kana ko kan ke ba jinna ka kan so right now mi ti tore widian winimi anyo gwaz mi kala do na de go jen dang da la revenge attack kiri dong miti garamisha na ki ramisha
chi man bat dong der we der ne de kan ne rani de kan o chul ke de ko ken de kan ko kan kantin ko na lat ko rodien ban ngai kon di ala de ka so sudan tel gwan mo gwa chirmo dan ngai kone beje shana ben gwa me ka qui police sergeant mi cha jik mi shi riar cha kwa lo kwan yere pini na me gur jeno biya jiling ala shira ke mental health issue ke jengit ka ngin mi chi ja report mi cha lat gwa me na me wud janga batu ko kon di al ko de kon di al te ngech you know qui ngit mi chi ja ke de kon deal de karamante ke mental health issue na me to kano sen bargazal state police sergeant Michelle John akoda jit jena wacha kwanyre yir loke dor Michelle Marial by payam ka Will West County dor janin winimi jena wa cha jogo no buwe chenko we take a problem and then gwada mo waka ninto wana wacho bat ko ka gwada dan joten ka jomo chala de kanire konti la police spokesperson we chala madut ngong aliu chala do ne la officer me ki police me jena wacha jogo no wor chenko jen take a mental health challenge mutega ja ana lo we de chaka chinye de chaka a must tap ka math kwani you know all that check clearly no wa me je ne ache chuwe wajen bala lu joke station and then be right kana be interakana and then ka kore wa chu yu bat ka kor gwan metot and then ka konini chwa yu jegre yi lo cheliu gwad me te ripon mo kwala lat gwasme ano yen mi sia ngaje no ram mo te kerengit ka dong che chara jela ko ba mat ka kwang ki ba mat ano ka tap instead o dong bi agwinje no ro ko na ka wa me te ka we me de yen stop ko je de yen stop you know ke dina kapchong maniam awa ene community chikan biya gwini rano wo che jiek you know ke chikan bu de fan ko te ne wan la de fan mi anga je no ngak jiek bi de ke che chare la ka kwang che la ka tap ma ban tap ke ma ban kwang ka chi kon bi char ka kwi de no no bari bu je no ngurun ka je you know ko samtam ko na gu ja tele ka ngak men mi di ngak la ma de ka tap long you know kwi en me be mental health issue be wuno ajen du ko dan yong na ka je tele yong be lor bang teram yong lor bang ran yong ko jen che tu che drug ne che kan nuit ti je ka long che kan nuit mi che kan nuit what will happen be mental breakdown be to ke je so chirim to gwa joga na zo ne mi shara mo chi che rode yar ka kwang kana tap especially the content dong la police ni and okay ne the con dong chia police ni because most of these people la we ka police de ne no reudi no wan long mat kan ka kwang mat kan ka tap so mi ran mat ka tap special dong a tablet you know ko mat kan ka ko some people dong tele gwa bi jik tan la ro jago bi ne police ko bi choya easy ke ji so joga na do ne ko tap the main problem ka community either jin jang jin Nuer wa gur general dine dial de ka ga kwana la jogo no ne a family akan nye ke ko ba ti dial ti ba ka kapchung mi anga je no ngak te ko problem mata ba ke mat kong actual ka je community aka ko je enetin kontin la kwar then ba wu Nuer ba she mana chol maybe along wala chia je bulong you know all this thing la kala the no run bana surprise no ngak ke jien ka dong de je luang ka me de je stop riga di jena gwas me men chalat wate ke family members la ja support manana men je lat ka ram mon barun be kulo nger ke solution dana shubin mi chiran che yire o jien ke che o liu ke che te reng mi she o je ba kulo ngungu cha kon luge ne che te ne ka me dan luge no luge je waram mo de na luge before the problem mi che to ka je ko an wa tik cha nyoko mu lo ke je jok mi che to cha luang ko de je lo jok so ku je mo jogo na dunu ne na gore je no yen abiane de content ke ring ni da biya ka la chwale ke biya ka ko bom ko de ka nyor ke de ka yen bo ko de yen gwan mo chiran che tap kan kwang che bijik ten de cham no kwan you know all this thing nyong mo dien men cha gu gwa mo wa wi mu te krik to wan ano tele kwan ka tele met la reunion dia la kan cherkin dia kan galet ko big man kwang kan tap so big chicken bila char dong ara mi mo unemployed ke tele lat so what will happen but focus ko de tam de ja pass di che o mi changan wala we di but ke je de go je be budi di le ke je so bro mo ke dunu mo din bolat bi ma da kon ke ma ga tap ko ci bele charno nak boda ke tele lat ke all this thing ko kan content yar kana mi ci tele lat de la charno bro da nak bar bro nak do mo jeng ma da na kon kan tap you know all this thing ci ga to anyok tana ci la kana mo ne shortcut mi ci ranje te mental health issue men bu to ko je bro da ngap kan mo to ko de don ara mi mo kan mo kalat ke tele dor mu te ga jere te ka de ba charo en te telot ban mi ra mi cha boom a cha nyo da no ne me jeka especially am te ke ma na che me jeka me che de lat ne re kon yar ka rodian long ke dong de ran de je da ro ngap
ram mo metal che man mo dong de jalo ke de jogo no len mene na kene ko dong de raro na but ram mo me dong lue ke jogi ti na ka bro do yar la jen yala na jogo no yena mi shanga je no che telo da ka beje na nga je ka police ke na je gwan mo dulwal and then ba man dan la rig de ba jo ngach ban mi china chicken mat ka kela tel mo gam la to so right now mental health issue ko kon were ade la ro rig mi di gor kon ban bitin ci kon la ni ko chan ling gwara de ne mi ci to gwara de de to kon to kon ko kon siang all the time so akari pon kon gor de nya kon kel ani chana gwi ko do kon nyamuje ya te mal ban je kari podo den